assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Musidɓe wonɓe darde Jama TV, min hiwriki on, min salmini on, min landike si hiɗon e jaam. Musidɓe ɓe haɓata, ɓe sikkata, dariɓe engagé, min salmini on nokku kala ka hikkorɗon, onon e ɓeygureji moɗon. Allah hara ɗum minen ga alhamdoulillahi meɗen e jaam. Meɗen torono kadi mo be ka wontiri e jaam e kisiye, tawde noon haray gonga koyente kon so tawi woni jaam on manki haray goɗɗo neɗɗo haray ala anda ko jokki tanke jaam heɓaki. Sa nani jawdi ko jaam woodi, sa nani gandal ko jaam woodi, sa nani kaari jali ko jaam woodi, sa yi kaari no hocco cikko ko jaam woodi. Haray meɗen torani mo be ka wontiri jaam e kisiye. mi wi on ko bisimilla ko tooli ka émission men nede jikkuji men, émission mo anduɗon ka waweten ɓeydodirde jonidire haqqillaji, par ce que ko en ɓeydodira woni yani hay goto janneteɗo ɗo ala ɓay hiɗen andi selon notre tradition mo be men no woodi ko captiri seeɗa sengo muɗum ko wiyete ko nede jikkuji men. Donc haray ko andi yani ko jannidirgol wona yani ko andintiniralngol hay goto ala ɗo mo anda ɓayno taga ɗo andi ko yeggitowo. Donc ko siga ɗum ɗon haray ɗen soulève ɗo to ɓego hay so tawi woni wawataɗe fensutude, malgré tout en heɓay toon seeɗa ko tawatara woɓɓe kañum fensitay si woni hakkudeji maɓɓe. Donc haray mi wi on ko bisimilla ko tooli. Donc haray noon no andirɗon noon e ko adi kon meɗen lando si tawi woni juulanoma e jaam. ɓayɗon andi avant que juldere nden e yewtuno ɗo bon fi baali ɗin seeɗa ko no coñci heɓorta. Donc meɗen andi alhamdoulillahi nokkeli goo umali saƴali, nokkeli goo noon uumi saaƴi, nokkeli goo umu tun saƴali nokkeli goo saƴi tun kadi umali. Donc mi anda so tawi woni on faamiɗo donc haray alhamdoulillahi heɓama ko surrore yettude Allah buy non ko buy, par ce que neɗɗo ko ɗum ɗon ɗaɓɓata koko surro. si heeɓi ka surro tun haray alhamdoulillahi ko yesto ko heedi ko ɗum ɗon on haray ko ari feƴƴi kadi. Donc kala ko programme anditen ɗum ɗon si ari yani koko ari ha hewti, si programme ama tun andu koko hewti, ɓay ñalande mum nden haray andama ɗum ɗon kadi si hewti feƴƴay woni. Donc haray ko wana noon ko adi kon en toroto Allah lanɗon yo yafanoen taw ardiɓe meɗen, ardiɓe julɓe fop noko kala ka hikkori e aduna on, haray yo Allah on yaafoɓe yarlo nadoyaɓe aljanna firdawsi. Enen kadi o yaafo en so ƴettita en. Donc haray nawnoɓe ɓen kadi yo Allah on sellimɓe, ɓe nawnaliɓe yo Allah danduɓe ñawsa waalo. Donc haray ko ɗum ɗo woni en fof ko torotoɗen, ko ɗum kadi jaɓeten amina ɓay neɗɗo kay ko cellal ngal mayɓe ɓen fof e yiɗe wattinoyde ñande fini weeti o. Donc haray no andirɗon noon hande kadi en ɓeydodiray ɗo seeɗa ko yowiti e fii éducation parentale on. Si on parle de l'éducation parentale, on parle du respect, on parle de l'honnêteté, on parle de la sincérité. ɗum ɗum fof haray no englobi nder ton. Donc haray piiji ɗin si yiɗe yewtude a nani en timmini ahadi ko yewte ko par ce que no woodi landiɓe no yewtede nede jikkuji. On parle de l'éducation, on parle de l'éducation. C'est quoi profondément l'éducation? Donc ko ɗum ɗon ñande fini weto eɗen définir sude goy, c'est vrai, mais malgré tout il y en a plusieurs définitions, il y en a beaucoup. Ko waweten tun andude e wawat honno komi andina tun jama on e wawata andude définitivement ko inna ko nede jikkuji men, ko haka hattani haka ha wawɗen andude ɗon an yewteten fi mum. Yes ton kadi no woodi anduɓe ɓuuri men. Donc haray ko wana noon siɗen parle siɗen yewtude noon fi needi no toon taw koyente honnêteté kon. Andi si neɗɗo woni nenay ɓen naka français, il faut être honnête, wona neɗɗo nunɗuɗo, ko ɗum wiyete l'honnêteté, neɗɗo nunɗuɗo e zera kadi ndimuma ngun, c'est qu'on appelle la dignité. ndimuma ngun ɗum ɗon kadi zera ɗum ɗon. On parle de respect aussi, siɗen yewtude kadi fi ɗum ɗon fi ne éducation teddungal ngal kadi, par ce que ɗum ɗum fou no tawa e éducation on, si no tawa e needi ndin. Est ce que vous voyez, si tawi kadi ɗum ɗon fof kadi no woodi ko yewte ko wiyete kon yani la sincérité ou disons la transparence. ɗum ɗum fof neɗɗo yo wonu si a yewtay gonga harayɗa hooli ko wonɗa yewde kon, kala ko yewtata harayɗa hooli ko wonɗa yewde kon. Donc jara ha hiɗa yaha ha huuɗo. Donc so tawi seke yewtere si yaha a huɗanike nde tun, donc haray woodi yedduɓe ma,
mimi ɓurete tañƴinade sina ɗum jarayɗa huuɗo par ce que sa yi goɗɗo no wowla huuɗo tappo donc ko angal hoolagol ko yewti kon sina ɗum jarayɗa huuɗo oui ɗum ɗum fof noon ko ɗum wiya needi e jikkuji men ɗum ɗum fof no englobi nder ton joni noon noon ɗin ɗon fof kadi en wawa ƴettirde pas à pas chaque définition ou chaque mot wawen andude ko hon ɗum on ɗon kadi firti nder ton. On a parlé du respect. Tout de suite, on a commencé par du respect. Respect d'abord, ko ente teddungal. Maintenant, sino yewdeni bena, il faut accorder la respect et teddungal. Non, mais andi na tum hunde wotere. Si na ma respect et teddungal, donc haray ko hunde wotere yewtunde langue ji. Neɗɗo kala neɗɗo si tawi woni mo faala heɓude kanko tigi taw ko ente teddungal kon fi yo jama o hikkimo e place ko inete yimɓe kon kan kadi o tawe e maɓɓe il faut que taw o andata kanko taw est ce que ko réellement ko neɗɗo ou bien ko feccere neɗɗo ou bien wona o neɗɗo par ce que tagaɗo no yaha woɓɓe no seppa no mari juuɗe ɗiɗi koyɗe ɗiɗi no mari hoore yani yiɓe ɓari mari mbaadi neɗɗo quoi en fait ɓe mari mbaadi neɗɗo mais à travers geste ji maɓɓe ɗin e piiji ko ɓe woni wadde kon yani ɗin ɗon holli ɓe heɓali taw classe ka neɗɗo on duwa ɗaɓɓede ɗon est ce que vous voyez donc si tawi noon a faala heɓude on place ka neɗɗo on duwa ɗaɓɓede ɗon il faut que tu respecte toi même d' abord a respecte taw hoore ma ande taw an taw hoore ma si tawi noon goɗɗo kadi noon anda goɗɗo kadi no wawma respectude sina ɗum wawata marsude musidɓe kono noon goɗɗo respectirte hoore mum gogo woɗoɗa ko anduɗa wadde yimɓe ɓen kon gogo woɗoɗa ɗimmitel mum woɗoɗa wowo tammitel mum woɗoɗa wowlugol yani fenade neɗɗo yo accu fawñagol voilà yewtire noon ɓay voilà ko pular yewtiri noon ɓenna he kaari fawnike ɗo o fawnike ɗo andu tun o ko yewti ko yani o ɓoyli maintenant woɓɓe fi wiwgol on tigui feni ko ɓentanno ɗo on fawnike de ma ko yewti ɗon ko wona gonga voilà o liyende ɗenna kaari feni wi tun ko yewti ɗon ko wona gonga mo voilà ma wona gonga ma andu ɗon on ara ko ɗum woni a feni donc yafoto terme on mais ko non ɗum ɗon duwa yewtirede fi yo jama on faamu koɗi on ko hon ɗum on tigi duwa woɗade duwa woɗɗitade fi yo heɓu place neɗɗo on malgré tout andi c'est que neɗɗo taw gonga koynte kon a wonta à 100% neɗɗo ka ɗaɓɓaɗa ɗon a wonta à 100% c'est difficilement à avoir on faami ɗum noon noon joni fi noon wayi noon wata hollu kadi a heɓata toon e place ka tawata hara ɓernde ko wiya gilgui ko ɓenta kon honno ɓenta on terme ya neɗɗo si heeɓi gilgui ɓernde ko inte ko limanaku voilà si inte ko inte ko limanaku donc haray ko waɗuɗa o ko waɗuɗa e boneji ɗin a yaray ɗo maranma limite aɗa mari limite quoi donc si tawi woni a yeehi ha un certain niveau an tigui anda non si mi feƴƴi ɗo il y aura des problèmes pour moi an tigui retiroɗa an yiltitoɗa andale woy c'est une importance ko no maranma nafa e ko yiltitiɗa kon est ce que vous voyez donc ɗum ɗon fo tagaɗo no duwa andude ɗum noon taw placement on sa andimo tun e fee ko wiyete neɗɗo keyagal kon a heeɓi on place ɗon an tigui taw a ɗaɓɓitimo e ma a heeɓi on ɗon e ma donc goɗɗo go kadi wawa arde jokkitama e ɗum ɗon ɓe ɓurta mawninde konko joguitiɗa ɗon kono si tawi woni on tigui andirama polto palta jam fagol wowlugol ko wowli wo ñamugol ko ñaami wo i donc haala ɗum ɗo tawa huwata haala ha parata ronka huwude ma hara an tigui andile hiɗa heeɓi ganto malgré mi ƴetta misal hara hiɗa heeɓi ganto hara heeɓi probléme goo ko tawata ɗum ɗon
no empêchement e ko hawta tawi probléme empêchement e ko hawta donc an tigui ida wawi addude on version na donc ko ɗum ɗo empêchi mi haɗi mi waɗa ɗum ɗo harayɗa hooli ko waɗɗa kon kono woɓɓe no to wona on terme ɓe ƴettata hiɓe wawma wiide ni hande hoore no musalan ko ɗum haɗi mi yaha école hande koyngalal ngal ɗo miɗe laƴude ƴiye fof no yiltodiri a famata o ɓe ɗaɓɓa ɗon ɓe modifia ɓe inna ɗum ɗo no heeɓi ɓe tawa haray na gonga fi tum ɓay ɓe raati rendez vous maɓɓe on ma ɓay ɓe eɓɓa onno yahde kaɓe wi'a yoɓe yahu ɗon donc so tawi woni goɗɗo no faala tun yo yani si tawi mo faala yo ka hoola ɗon yo tippine ɗon ko siga ɗum yewtereji ɗon o ɗaɓɓata o baka e makko ka bakuɗa e ɗum ɗon e ma o andu hara a woni feccere aaden taw goo par ce que woni a woni naawi mo haalata gonga ɗum le ɓuura koye nde ko naafigi yagal min ande mi nappuɓe mi wiɓe ɗum ɗo no musalan tawi na gonga tawi no na gonga et puis kadi woɓɓe mantora ɗum on faami donc cela veut dire a ɗayniti taw an tigui taw a wonali responsable taw fi hay hoorema taw par ce que a ɗayni hoorema est ce que vous voyez ko hoorema taw hay ɗaynɗa par ce que ɓen ɓe bonnan sikkuɗa bonnani programme ɗon donc no gasa hara ɗum no ɓurti ɓe arrange ude déjà kamɓe est ce que vous voyez hara no ɓurti ɓe arrange ude ko a woni anda ko a woni anda donc surtout wano ɓeyneɓe no wano parce que la plupart ko mi adresse to élèves ɓe ɓen surtout ma les étudiants disons comme ça et la plupart ɗum noon no fani noon mo waɗal ɗum immo yaha immo 8 heures ou 6 heures du matin inano yaade école yaha un certain lieu ɗaɓɓa ɗon ka baquet o donc jooɗo ɗo ñalla ɗo yara ɗon ataya donc tournoya arta ka galle harano lakka on janggoyi min jangguno hande kadi hande mi waɗi histoire welɗo hande mi yewti men ɗo fi esclavagisme on bon mi yewti men fi yani l'impérialisme ɗum ɗon fof harayɗa andi vraiment a anda ko honɗum wiyete l'impérialisme a anda ko honɗum wiyete cela veut dire eɗa ukki tum a ɓay eɗa nande no haalede yara yo hewtale on niveau ɓe janggi ɓe ɗawima no gasa ara on hewtal taw ɗum on cours ɗon ara e jokkugol inu hande min janggi histoire weɗɗo jaka non goye ɓawo ɗo hari ko ɓe rewnayno ɗon ɓe lilde gore ɓe ensena ɓe donc cela veut dire an tigui a ɗayni hoorema par ce que anda taw réellement ko honɗum ɗum ɗon woni ko woni a anda exactement définition ɗum ɗon on an tun a yi tun dessin ji ma a nani tun no haale a hoccodi mum et pourtant kamɓe ɓe applique ude cours ji maɓɓe ɗin ka classe an hiɗa ara ɗayna ɗon sikka ɗaynito ɗon sikka ko mawɓe ma ɓen ɗaynoɗa ɓen kadi ɓay ɓe anda ɓenna de ko wakkilagol de ɗandi ko ammi hoolori awa mo janggal do ayi menen ɓe janggaɓen ayi kamɓe ɓe jamgaɓe no gasa noon an kadi no gasa a heɓoya on place ɓurɗo hulɓinade e maɓɓe par ce que ko janggi jangga on ɓuuri hulɓinade quoi en fait janggi jangga on ko ɗum ɓuuri hulɓinade ɓe woni poson quoi ko ɓe woni poson no hulɓini trop par ce que sikka eno andi hara anda c'est là-bas le problème ɗaɓɓita ɗo place ji hara ko nappugol yimɓe kañum ko ɗaɓɓata wo ko corruption kaka ngenari ɗumannete adda ɗon ɓay no wawi honno ko ɓenta kon gudugol no wawi gudude winda masa donc sikka gayni hara gaynali gonga ko yimaɓe wi ko donc ɗum ɗon fof ko ɗum woni ɗaynugol hoore mum donc so yiɗe ƴettude ngal misal ɗon du coup ko ya andu taw placement on ce qu'on appelle le respect d'abord tu respectes toi-même avant yani avant de respecter quelqu'un ou bien avant que quelqu'un te respecte est ce que vous voyez ɗum ɗon fof no nder toon joni sen feƴƴe fi ko ente respect kon gaynata fi ɗum noon par ce que eɗen andi mi artanayi on joni fi détail ji les caractéristiques en arta joni fi majji fi yani ko jar hombo yaranta neɗɗo on ko façon honno duwaɗamo andirde fi ya wawmo teddinde par ce que no woodi woɓɓe hako ertiɗa fi ya teddinɓe wo ɓay ɓe teddina hoore maɓɓe donc a tawi ko hersa wona ndema a etoto ha ronka a resisoyta joni noon ko honno duwaɗa andirde taw ɓen teddinteɓe ha tawale ko ya teddinɓe joni applica ɗum no donc de den d' abord wata wonu aden criminel wata wonu aden ko yiɗa wonu sorti soɓe e yimɓe ɓen
si neɗɗo ari e ma o arale ma an ɓay tun hiɗa andi place ma ko place neɗɗo hiɗa duwa yahude e makko ma ɗaɓɓitamo intérieurement avec intelligence aussi fiya wawu andude ko honno on tagaɗo ɗo wayi. donc wona guere wawatama andide no tagaɗo o wayi ko e yewtere mon nden e samisement mon on fija jala mon on donc so tawi woni ko lawol nangudu ɗon ko nder yaadu mon ɗum andirta est ce que oɗo ko lawol holngol duwaɗamo rewande fiya teddimmo o si on jooɗi e ley mangoyi ma on jooɗi e nder suudu ma on ɗuhiba ma siko haaju yaha. donc ko ɗin liyeji wawata andude ko honto wawata jogaɗe bani adama ɗimmojo ma hara na piiro wona sonko. donc ɗum ɗon fo ko e ma iwrata andi noon joni immagol ma yiitudugol e on ɗon wona goɗɗo go arata inna joni no yiitindina yon wona ɗiɗo e tato arata yani ko décision ma on yani intelligence ma on yani ko honno wawata manipulirde fiya waw andinirde e on ɗon fiya waw andudemo. donc il faut que an tigui taw yimɓeɓe yiyay yani kanko tigui taw o yiyay taw ñiiƴe ma ɗen ma o yiya ɗakkude ma ndi malgré tout ɓay ɗum fof no toon wawi wonde ara ko ñiiƴe won tigui mari ma ara ñiiƴe ɗen solino ko ɗakkude won toon. donc yewtereji teddugal ngal yewtereji tedduɗi ɗin siko kotirawo ma wana ya jammutumo ma wana ya wi dari no ɓornoɗa dari no ɗumannoɗa. donc cela veut dire ko goɗɗo ko ɓorni wo ko ɓorni soit no kani ma no laaɓa so tawi woni teddugal ala nder ton haray ɗum ɗon fof ko zéro woni haray ko zéro. goɗɗo simo ɓorni ɗo basin hara ko honɗum tigui de woni ɓorni gonte wawi ɗum ɗo ko coñci lix so tawi woni o ala teddugal je vous assure aray ko ɓorni ko no wasi fusko o ɓorni ala par ce que neɗɗo yani wona ɓawo jama on hatogini e makko wona ɓandu ɓaworu ndun jama on hatogini e ma ko ɓandu nderru ndun mi anda si jama on famiray noon yani ko ɓandu nderru ndun ko ɗum jama on hatogini e ma est ce que vous voyez piiji ɗin fof no sendi e tagaɗon piiji ɗin fof no toon e tagaɗon. donc ko an noon andi ko classe o mbo waweteɗa ƴettirede ko ɗum minni so tawi woni a wawi maîtrise de hoorema a wawa maîtrise de ɗimmojo ma malgré tout no yaltiri wo no yaltiri a wawa maîtrise de mo par ce que an a rewi e mum an hiɗa andi ko lawol hongo rewata a teddinay mo jonitamo ko hani hendade kon sikoye place ara tayle oɗo pellet hay siko miñirawo ma ko gorejo ma accitanmo place on tolore ɗo senore ɗo wone ɗo ɗum non fo ya pas de probléme ko woni wo ɗa ƴuhanimo an hiɗa yankini tun. donc kanko tigui ko metti fuyi wo no gasa o hollay koye mettere fi makko nden ɓay ɗum ɗon on haray iwata e makko kono haray an a andi est ce que a heeɓi toon parcelle hum gotum ko wawata teddinirde mo gon sengo ɗon ou bien ko yani ko ɓandu ɓaworo mari nderru ndun ala est ce que vous voyez ɗum noon foof no nder ton. donc ɗimmitel mum ka fi teddugal ɗon si tawi woni a ɓanniti bani adama ko etotoɗa ko yo rawnode nden hara ko rawnode moƴƴere par ce que sa teddini si teddodiral yani si respect naati hakkudeji mon on seedi kadi no moƴƴiri donc ɗum ɗon ɓurete yewtede fi mum andi no wawi wonde au début no wawi wonde au début hara nantodiral ngal no manki moƴƴa hakkudeji mon par ce que mo iɗa jogui an ko joguiɗa kon à part kan kadi mo jogui à part joni noon au fur et à mesure no neɓirton noon hakkudeji mon ko on tuma mo ɓe janggata oya anda ene oɗo ko ɗum ɗo woni yiɗa oɗo kadi ko ɗum ɗo woni yiɗa mo ɓe moyto ko ɗimmojo mum o woni yiɗa kon jokkon kadi mo ɓe ko yiɗi kon andi ɗum ɗon ko yani ko diire mo wonduɗon on tan mo wonduɗon on ko ɗon ɗum ɗo wawata heɓade andi on attori sattene nden
ɓay hari on andidira jikkuji peut être wonno wawi wonde kadi hara wona on needi wotiri ma hay si tawi ko ɗum hara no seedi seeɗa seedi no neɗɗira ɗon no hara no seedi mais fur et à mesure ɗum no fof wawi bakkodirde andodir woni hunde wotere mais finalement tawata haray noon on tuma noon ko ɗum wiyete on heeɓi joni jikku goto needi wotiri ɗon mi ɓuuri tañinade ka seeɗa toon noon ko welo welo haray mo be no hattoy to goɗɗo on faami par ce que sa yimɓe hattodiri tun anduɓe seedu ka moƴƴi est ce que vous voyez sina ɗum si tawi woni yimɓe ɓe haɓu si ɓe seedi o nani ɗiɗo e tato no haala to inde on mo haɓidi e mum ɗon ko enta a yandi on nde andi on ye on mi wondi 2 mois 3 mois comme ça ye min miɗa andi kamen seedi ɗon min seeɗaɗo no moƴƴiri fewu ko mettuɗo wondude kankadi haara mo la même chose kankadi mo wiyama ɗum ɗon telen to ka woniri ɗon andi onon ɗon on bonodiri donc ɗum ɓenta ko terminaison on ko fen on ko ɗum ɗon ɗaɓɓa si tawi fen on moƴƴi haray gasi par ce que nana hay karama ko ɓe no henna yo Allah hokku en battane moƴƴe sakkitode moƴƴere ko ɗum ɗon yo Allah hokku en ɗum sina ɗum ko attoɗa ko moƴƴi wo ko attoɗa ko moƴƴi si a sakkitori ko boni kon ko moƴƴi kon fof ɓe haalata ɗum e ɓawa ma fayda koko ɓe andirma ka sakkitorum kon ko ɗum ɓe haalata e ɓawa ma e ko ɗum ɗon le woni ko aña donc ɗum ɗon ɓuuri hulɓinade il faut que ɗum ɗon mo ɓe anda ɗum ɗon joni noon si tawi woni ɗum ɗon fof wawi wonde e feeteddugal ngal yaray tu yeeso mo ɓe anda ka place a oya est ce que vous voyez joni noon teddu ko ente respect kon no jokkintini ɗon kadi honnêteté on yani so tawi woni neɗɗo o heeɓi teddugal mo doit andude kadi ko honno o gérirta e yani honnêteté makko on goɗɗo ko inte ko il faut être honnête kala ko watta haraɗa hooli ɗum ɗon sa heeɓi ɗum ɗon kadi haray alhamdoulillahi par ce que si ɗin ɗon jokkodiri tagaɗo eɗen andi toujours ko feccerejo wawata wonde à 100% kono si tawi woni gabe a heeɓi seeɗa mi ɓuuri tañinade wooda joni ka heɓuɗa place ka ƴama o ɗaɓɓuma ɗon est ce que vous voyez piiji ɗin fof eɗen suuti ko ɗiɗi waɗira par ce que yi si innama aduna haray lakara kadi no toon si innama leydi ndin haray kammu kadi no woodi si innama nano tun andu ñaamo no woodi o yii si innama ley haray dow kadi no woodi mala nano e ñaamo ɗum noon fof a yii donc seke ko ɗum ɗo waɗi haray hay fus arali tawata hara ala ɗimmo mum si teddugal no telenɗa angal teddugal kadi no telenɗa donc en artu e angal teddugal ngal jo ko fi teddugal wonde e yewtude par ce que si ɗe yewtude fi yani fi bani adama faut que janggen taw janggen ɗum ɗon hakkudeji men metti noon fi par ce que affaire o éducation no metti fi du coup il y a certains qui se basent seulement sur les parents ɓena ko mawɓen oui y a pas de problème mawɓe gad no soñji kono an kadi he ko wotari ƴettu fof ronda mawɓen il faut que an kadi ɗaɓɓita voilà il faut être responsable il faut être responsable par ce que wona ko woni wo inugol tum baaɓe ma yo darno ɗo suudu ma mawɓe ma yo darno ɗo suudu an inna hatta e ndun ɗon ndu ko baaɓe gan darni ndu non ara fayi no heddanima an kadi darnu ara si ɓiɓɓe ma ɓe garoyi ɓe na yeeɗa ko sora waɗi ɗo ko baaɓe gan darni ɗo minen kadi ko ɗo men darnirta ayi neɓata kamon aray woni villa aray no laaba ayi mo be wakkilloto kadi puyda waɗata ɗon par ce que mo be fini tawi ene baba mum waɗi goɗɗum kañum kadi waɗay goɗɗum no ɓuuri mantorgol ko ɗo ko galle soro anni ye baaɓe gan ko suudu baba maɓɓe ndum ɓe tawi ɗo ay gasali an kadi eto waɗa hay siko peinture ma sans an kadi darna goɗɗum goy yo ey sorangen ko modèle ɓawoɗo jogui minen daaro modèle ji amen ɗi men natta hay si kadi cuuri sorangen ɗi modèle ji ɗo fewndi minen ko ɗum e watta voilà un homme responsable ayi joni noon ko ɗum waɗi ha simin noon e ɗum noon o yii ɗum ɗon taw déjà wawi wonirde noon est ce que an kadi ka woniɗa ɗon siɗe yewtude fi o needi hara yimɓeɓe no sikkude haray e watta samise man kadi nder toon
donc si innama nede andu waray taw ko ɗum wiyete fija jala nder ton fija jala on kadi no tawa mais il faut être honnête hein. Je vous assure si honnêteté o manki hoolare nden ko wonte hoolare kon si manki ha musiɓe ko kara han galle ɗe ñiiɓirta par ce que ko no waɗi mo ɓe haray no sikkiti goɗɗo en fait ɓe gonɗen ko ɓe ɗuuɗi woma ko ɓe kelɗi woma ko ɓe kelɗi si tawi woni ɓe hoolodira nder ton je vous assure hay fus ko waɗete ɗon tawara yara yeeso ala no gasa hay ndiyam ɓe yaridiranta yawyay ɗon ha tawa hay paɗe ɓe solidiranta mo ɓe no heeƴi ka samburu hummu ma no heeƴi ka cuurummu par ce que ɓe hoolodira e nakari ko bonɗo ɓe gure makko nde moƴƴa ƴe ɓen koko dowmaɓe wuuri c'est que mo ɓe no sikkiti tum si tawi ɗum ɗon woni hoolodiral ala haray kadi fayin affaire nedi haalatake ɗon par ce que mo ɓe on tuma mo ɓe no gére de famille mum kon inna bon ye bappa ma en sikko ay min woni ɗo komin wondi kono ɓe andi min hoolodira min mi hoolaki ɓe hay sa ɓorni ɗon on tuma complet ma watti ɗon paɗal hesal ko ɓeynata o kaw rewi ɗon ɗum mi anda sana ko wuji mi hoolaki o ka woni rewde ɗon ɗum laaɓa cela veut si yimɓe bonidi si yani si ɓe falama si ɓeygure falama bonde tun andu taw ko hoolodiral ngal woni moƴƴata taw hoolodiral ngal mankay ara heɓotako taw si ɗum ɗon heɓaki tun andu haray ko ɗo woni bone o ayi donc la sincérité aussi faut être véridique ko ɓenta comme véridique andi ɓenna carrément toi aussi tu dois être véridique il faut être véridique véridique ha no wawi wonde y a pas de problème par ce que neɗɗo kay si innama il faut être véridique andu haray ko yewɗa kon wona vrai wona gonga ko yewɗa kon fof waray ko mensonge yo Allah dandu en noon hewtude ɗon par ce que si tawi woni hewtama ɗon donc haɗa mettanayi fi woɓɓe gérugol ɗum ɗon e mum min inata fenayi ko min inata fenayi ƴeeɗum wawa wonde ayno yayi nene ma e bamma fenayi ayi o aggravi probléme o par ce que hari probléme hunkon ko hakkude mabɓe wonno yaw inna enno yayi taw kaari e kaari fenayi si ara innalan fenay ayi probléme mum ɓurti ɓeydade ko ɗum waɗi haray neɗɗo si o mawni ka ɓandu o mawnali ka haqqille haray fayin no heddanimo il faut que o tigui hay so tawi woni a mawnali ka ɓandu il faut que heɓa doole heɓa gabari ka ɓandu onno ka haqqille sa heeɓi ɗum ɗon tun andu haray gassi ko fanduɗa o y a pas de probléme par ce que jama wona ko fanduɗa kon ɓe darta koko wonɗa réalise de konko ɗum ɗon jama on habborma par ce que hande janɗi fanɗi ko nafa kan tun si nafa kan ala haray tigui on ko janduɗa o ɓeyna on minen wona ɗum ɗo min ɗaɓɓuno kaari no janɗi kono hi ko fonfo ni fus ko gayntala putere ñamugol tun janda daari honɗum waɗɗa paɓe ma artali ɓen ma ayi ɓe fuɗɗike ma minimisude déjà ɓe fanɗinima ɓalingui jandi kono ɓe fanɗinima ka nder hoore ayi donc ɗum ɗon kadi si ɗum ɗon heɓaki mawnugol ko haqqille si ɗum ɗon heɓaki on tigui anda ko yewtata kon anda ko waɗata kon si tawi woni o sendidira ɗum ɗon kanko ko ari wo ko kanko il suffit que yo défendre tun kanko gonga on haaltake d'une part haray moƴƴa c'est vrai nanay ɓe na gonga fo yewtete y a pas de problème par ce que ɗum ɗon kadi ara e définition mum kono noon wigol wona gonga fo yewtete ñande go a ronkoya yewtude gonga go on gonga mo marɗa ɗon mo wiiɗa yewtetake ɗon tawata hara ko on duwa ma naɓude yeeso hara ko on duwa sofude yimɓe buy hara ko on duwa waɗude on gonga mo accuɗa ɗon ko on duwa yewtede fi yo probléme ji ɗuɗuɗi accu kono so tawi woni an gayni ayi ko fof huuli kon haalali min kadi mi haalta par ce que ɓe suuti ala mo sutaki hoye peut être wi an a yii kamɓe ɓe yiyaali joni noon no gasa ɓen ɗon kadi kono miijorɗa ɗon noon ko noon ɓe acciri ma kamɓe déjà hara ɓe heɓali ɗen haqqille ɗon ko ɗum waɗi ha siminni no woodi woɓɓe no Allah tagui fof fonnaali ko haqqille Allah tagui fof fonnaali ko haqqille so tawi woni an hiɗa andi ko ɗum waɗi seɗa andi hunde hiɗa duwa andinde ko ɗum waɗi karama ko l'école jo fof kew janama
karamokojo jannowoye duɗal ko ɗum noon andira koko yerkugo andi kum woni andinde ɓe anda ɓen joni noon so tawi woni kanko karamokojo jannguɗon o wi e mi ala jannude de par ce que o ala mo anda ala mo anda en fof eɗen andidiri ɗo ala mo jangga ba ala mo jangga ba ma ala mo huñƴaki fatiya y a pas de probléme kono est ce que yeeso ton ko fof tagana ton no fanni mo natali école c'est vrai no ɗuuɗi ko ɗuuɗi kay no naati école ko gonga no woodi ɓe natali few no woodi natuɓe tun heeɓi enna yalti an noon Allah puusima ha hewti e damal go par ce que jande kay fayda ko ɗum wiyete ñande immanɗa o ɗum ɗon on kay jande fayda lannata sa faala ɓeydade ɓeydoto fi affaire gandal ha adna ma on gasa kono est ce que ko fof tagana hewtoygol an ka hewtoyɗa ɗon an a janggi ha université Sorbonne ma janggi au moins ha a yalti Symphonia a heeɓi diplôme de cycle a hendike ɗum noon ha Paris andama an on ka sortant d' université est ce que an e jannguɗo ha 3e année ma 4e année même jannguɗo ha terminal est ce que kon gotum no wona woniri wawi différence no woodi joni noon sa ƴetti an haqqille heɓuɗa ɗen ka université an ayinni wondema ɓe jannguɓe ha terminal ɓen fof ko men hunde wotere ɓe ta sikku ɓe anda ɓe no andi nani noon ɗon cela veut dire an a tippini hoorema a artiri hoorema wonɓe terminal ɓen a artiri hoorema wonɓe ka lycée ɓen an yahuɗo ɗon université yawɗa ha ɓorti tenni an kadi an wona tenni a ɓornoto concolngol falɗa yaha université joɗɗa kadi hara iɗa confortablement gonga koyente ko joɗɗa ha moƴƴa sans probléme ɓeydoɗa kadi e oɗa kañum no ko obligatoire ko bewo waɗate ni te kanko no natirta noon c'est une autre manière tawa an ko o libre est ce que an e makko kon gotum est ce que a yiiɗa e artirgol hoorema kawndo woni ɗon donc mi sikkano wawayno wonde kono si ha a inni wondema an e on ɗo hiɗon fota donc haray an ko anduɗa kon ka université a yiɗa andinde ɗum ɓe janggali ɓen few par ce que ɓe janggaɓen few ka donc an ayni ɓe an e ɓeeɗa e ɗon fota kono andinirta ɓe fuɗɗaki ɓen an on haray yani ko ya ƴettu hoorema place a hoorema normalement ka hewtuɗa ɗon fiya andinɓe ko anduɗa kon kono sa ayni 4e année ha terminal ɓen ɗon fof hiɗa fota e ɓen ɗon haray ko mbo andinta an haray ko mbo andinta haray mi sikka no woodi mi sikka no woodi donc haray ɗum ɗon fof ko andintingol yimɓe ɓen mo ɓe no mari place mo ɓe yo eto hoole winte kon hoolare honnêteté il faut que jama on neɗɗo heɓa ɗum ɗon so heeɓi ɗum ɗon tun o heeɓi teddugal min ɓuuri tañƴinade ko ente kon kadi laaɓal watti ɗon ɓuuri tañƴinade haray ko ente ne éducation on kon haray o fuɗɗike heɓude needi ko wonde yewde fi mum kon ɓay ko needi yani ko tradition wonde yewtude donc haray o fuɗɗike heɓude minata o heeɓi à 100% kono haray o fuɗɗike a heeɓi needi a heeɓi gandal a heeɓi faamu donc a woni aden yani aden hoolaɗo yani hoolare naati ɓuure tañƴinade ko honɗum hikkata ɗon ko koyinte ko laaɓal ngal si a laaɓi andu haray a hoolaki à 100% ko gonga par ce que tagaɗo hoolta ko à 100% en jaɓata ɗum ɗon min mi hoolinta goɗɗo à 100% min ko mi woni min à 100% non tagaɗo ko feccerejo tun hoɗum waɗi toujours en soulève on moɗon andine jama on goɗɗo ko andi wowata no woodi kadi ɓurɓe mo ko a anda o kadi no woodi ɓe anda kadi ɓuruma est ce que vous voyez ɗum ɗum fof no nder ton donc haray ɗum ɗum fop sa heeɓi ɗum ɗon en sakkitoray ka laaɓal sa heeɓi laaɓal ngal kadi donc ko honno laaɓal ngal kadi heɓorto taw a wonay taw ko wi'a kon ko ɗum woni ko wi'a kon ko inna neɗɗo kon a wonay ɗum noon taw sa woni neɗɗo tun ko obligatoirement a laaɓay
donc ko honno laaɓirta wona laɓɓingol coñci ɗin tun na laɓɓingol suudu ndun tun donc wona ɗum ɗum fo na laɓɓingol ɓandu yani ɓandu ɓaworu ndun tun ko laɓɓingol fondo mum ngo nder on ɓernde nden il faut que on tigui laɓɓina ɓernde nden lotana hoore mum ɓernde mum nden ta bo ha goɗɗo ara lotanama ɓernde ma nde goto wawata ko ɗum nanta woɓɓe noyna moɓe no andi ko miiji c'est vrai par ce que goto anda ko ɗimmojo oya goto anda ko ɗimmo mum miiji moɓe koko miiji kon andi fiimum joni so tawi woni an no miijo ma ngon ko janggo mi yahay agresugol janggo simi mayali janggo mi waɗay kawake hulɓiniɗo an ko ɗum ɗo woni ka ɓernde ma ko ɗum woni ka fondo ma est ce que aray ɗum ɗon koko laaɓi noon a heeɓi fondo mi ɓuuri tañanade a heeɓi fondo laaɓugo wigol no mapinimi no koye pay koye jangira no mapinimi no ndeɗo ɓeygure kadi wawa yani wurde gurdan ɗaɓɓaɗan nan no mapinilan ko honno ɓeygure an nden heɓirta ko ɓorno heɓirta ko ñaama cela veut dire nden andema ɗon allah no suti pellet nden andema ɗon ko ande nde andanɗa hoorema himo duwama wallude kanko tigui mo duwama wallude iwa e nden ande ɗon kono na miɗe maapi ko honno mi heɓirta kaɓɓuntu rogu miɗe maapi hande ko honno no hande miɗe maapi ko honno mi jattiroyta ɗo goɗɗo donc siga ɗin piiji ɗum yiida yaada ko laawi ɗiɗi seeduɗi noon faami donc ko ɗum waɗi si a heeɓi fondo laaɓugo haray a hawtodiri e ɗiɗa ɓuure tañinade hay so woni probléme yaltoyay toon koko hawri ko ɗum waɗi en invité en tortomo be e sengo mum o yo immo waɗa ko wawi kon fi kañum kadi yo no andagoy par ce que so yi jusqu'à présent famille ji ɗin ko ɗum wiyete hiɗi woni différente hiɗi woni différente hiɗi seedi ko par ce que no woodi ka seeda no woodi alaji goo ko tawata heɗen seedi e muɗum donc si arme on seedi rek ala sakka fi guerre on seeday o yii guerre on seeday obligatoirement kono so tawi woni arme on ko gooto mi ɓuure tañinade kadi guerre on ko gooto wonata on tuma noon so tawi woni ɗum ɗon fof wawi wonde ko solution on tuma wona ɗaɓɓede nder toon no woodi woɓɓe on tuma waɗirayɓe guerre on par yani par intelligence no woodi woɓɓe waɗirayɓe guerre on par la force physique voilà donc ko ɗin ɗon piiji fof no nder toon kono so tawi woni e arme on tun ko gooto lanni c'est fini haray ko ɗaɓɓa konko ɗon donc ko ɗum waɗi haray en tortomo ɓe no andago mo ɓe no wakkili ka sengo ka woniri ɗon kono so tawi woni mo ɓe koye ɓeygure yalti andu haray tun a halfinama nden ɓeygure ɗon donc normalement a yiyata piiji kanuɗi donc des choses ignobles hara no yalta nder toon tawata hara toi même tu le souhaitais pas ko habbanoki waɗa hara ɗum ɗo waɗi nder toon donc mo ɓe no duwa wattande yilla andita si iwi e tammum on ko woɓɓe go kadi woni arde par ce que c'est le passé le présent et le futur o yii feƴƴuɓe ɓen feƴƴi on a parlé ça dans l'histoire ça devient maintenant des récits ça devient l'histoire maintenant ce qui est présent on parle de ça aussi ko yiiɗen kon fewndo ko sifana ɗen kon goɗɗum go e yii ɗum fewndo ɗo te ensuite ko woni aroyde kon kadi iɗe yewtude piiji goo tawata ɗin noon kadi no yiɗi aroyde goɗɗi e majji ɗi annduɗen fiimu goɗɗi goo noon en hoccoto tun cikkoɗen par ce que y a des karamoko marabout comme ça woɓɓe no toon tahara ɓente ɗo ɗum ɗo waɗoyay ɗum ɗo waɗoyay tawa donc ɓen noon kadi on tawa ko ɗo woni ngesa mban o yii ɗum heɓira kaalisi hara ɗum ɗon hara mujata waɗude kono ɓay haray kamɓe kadi ko ɗon ɓe ƴettiri ɓe joniri Allah ahadi ko ɗon ɓe wuurirta y a pas de souci ɗum noon kadi e laawol mum kono sinama fitir no wawi wonde ɗum ɗon en tawatake koko woni aroyde ɓaawo men kala noon ko aroy ɓaawo meɗen tawi ɗum ɗon enen e wawatake ƴettede misal tawi enen génération men o wawatake ƴettede misal e sengo ko moƴƴi kon tawi ko ƴettede misal négativement donc haray mi yaali haray moƴƴaali haray ko ɗum waɗi
oto mo wowi jaɓudo fewdo mum tawa hara ko yo wonu pecce yo jamaji ɗin sendito ko gonga Allah no sendi waɗi leñi y a pas de problème par ce que ɗum noon en fino tawɗen ko leñi waɗa kono so tawi woni gérance on gestion on wiren noon gestion on so tawi woni ko goto haray ɗum noon kadi e lawol par ce que ko Allah tagui en fof waɗi en yimɓe voilà Allah tagui waɗi en yimɓe donc haray mo ɓe no andi yani mo ɓe no andi ko jogoto ɗimmojo mum on ko si tawi ɗum ɗo wawi wonde haray mi ɓuuri tañinade fawñodirtake ɓay yimɓe ɓen no wawi wonde o ko goya leñol to o ko ɓandu ɓaleru mari o to ko boɗejo ma o to donc koye pays go woni an kadi koye pays go mais yiido e liye goto ɓayno ko inna kon droit et devoir so tawi woni hiɗon andina ɗum ɗon mo ɓe joni tawi o yaha haqqe mum on hay so tawi woni wona dina wota jokku ɗon ayi y a des chrétiens y a des musulmans y a des athées aussi hein donc so tawi woni ɗum ɗon fof no toon mo ɓe ɗa duwa ɗum jontude haqqe mum on ta teddin tum fi ko ma ko ronka teddinde fi ko goɗɗo kon jamais ma accidamo e mum awa moyen hara koyfitali ko jokki kon c'est ça la réalité kono so tawi woni a teddini ko ma kon a hoyfintini ko goɗɗo kon andu an kadi goɗɗo ko hoyfine joni koye ma kon haray noon mi ɓuuri tañinade haray jiiɓoldu waɗi c'est qu'on ne souhaite pas haray so tawi woni e yewti seeɗa donc e wawata addude fou mais ko attirgol tun jama on attira attention attira jamaji ɗin haqqille ɗen andintinen jamaji ɗin ɗum ɗo hay e goto e men hay goto e men habbanoki heɓa wona e place ka woni ɗon hay e goto woodi woɓɓe sont des fonctionnaires il y a des ministres il y a des directeurs il y a des présidents hein il y a tout il y a des policiers gendarmes militaires tout on faami mo ɓe no jonna mo ɓe no woodi ɓe Allah waɗani ɗin poste ji no woodi woɓɓe hara ko torotoɓe woodi woɓɓe donc ɓe wata wowde yanna beaucoup c'est que exemple ji ɗin fof no woodi kono mo ɓe place mum o joni noon toi tu te considères un directeur tu viens tu minimises un handicap là-bas hara oɗo mo jogui handicap an in quoi directeur ara minimisamo par ce que kankadi wona kanko Allah wona noon o yelir o faalirano wonde kono mais Allah moyiri noon fi an hiɗa ɗum hakkille automa clim hiɗa waɗa ko faala donc a re minimise gol on mo koyngal gotal ɗon ma on mboɓojo ɗon ma on mo yitere wotere ɗon hara ɗa jala dire yeeso men kay ɗo woyi ɗon toro dire yeeso men yeehe gollo yon handicap jo no golla handicap jo gonga gollay goyi kono no woodi ko waɗanta handicap jo haysi mo gollude o honno tigui de handicap ko handicap tum on faami donc yani kankadi o yelanaki hoore makko wongol handicapé jo ko noon duwaɗa famude hay so heeɓi noon honɗum tigui de donc ɗe yiide exemple ji ɓuri no yaltude par ce que no woodi wonɓe tampude tawa ɓe filmede e yiɗe yiide à travers les réseaux sociaux woɓɓe hara no tampi yiɓe filmede donc à travers tampere maɓɓe nde ono à travers filmage ko waɗa kon image ji ko ƴetta kon ma vidéo ji ɗin ko ƴetta kon ɗum no wallitade ɓe ɗum no wallitade ɓe e sengo goo est ce que vous voyez no wodi woɓɓe ta ɓe ko yurmeteɓe no wodi woɓɓe kadi ta ko yurmeteɓe kono ɓe ala moyen no ɓe wallira on mo ɓe yii ɗon no tampi ɗum noon fof no toon kono ɓe walliramo duwa ɓe walliramo duwa par ce que mo ɓe no wodi ka gayenta o yii ko ɗum minni on si tawi woni goɗɗo heeɓi fondo moƴƴo o heeɓi guilgui ɓerde hara o heeɓi ɗum ɗon tun wallayi no woday ko nafiri jama on côté ji ɗin woday ko nafi kankadi wona jawdi ndin tun ala si tawi woni ala jawdi kono ɗa mari Allah no uditama karaho kon hiɗa mari duwaji ɗi duwotoɗa no wawi wonde Allah jaabina ɗin directement automatiquement e on mo duwaniɗa ɗon ma ɓen ɓe duwaniɗa ɗon a yi nafa ma kan kadi yaltiti donc ko noon par ce que hunde fof ko sabu on ɓen wonaɓe filmede ma wonaɓe ɗumanede donc ɓe heɓa balle ka ɓe sikkano donc ko noon Allah moyiri
ɓe tampa ha un certain moment Allah ittana ɓe tampere nden sabu on heeɓo hay si goɗɗo ari filmi joni ma goɗɗo ari yettini discrètement yewtinira noon wano woodi woɓɓe wonɓe arde distraitement ɓe ara ley ko winte kon discret voilà ɓe ara ley hara famali ɓe ara ɓe toro balle ɓe e nder ɗen balle ɗo ley toon ɗum soome toon ha patron goyinam mi waɗi ɗum ɗo wa toon haalno nde komi waɗi ayi par ce que no woodi woɓɓe okkay ɓe kadi tawara na yiingo voilà na yo jama o yi'u ko ɓe waɗe tum ɓe na garde ɗon on garde l'anonymat c'est fini kanko ko sabbi ko joddindinka Allah yo duwa on heɓo tum par ce que Allah kan no sendidiri waɗɗo wowluɗo e waɗuɗo mo wowlali mo ɓe no mari toon geɓal donc o inna ɓay o ari ley o weɓitaki dow o arali o tori dow donc min kadi mi waɗanimo ley ga wata goɗɗo haalude komi waɗi ta ko waɗi kon ɗum kanko on tun taw personnellement ta ɗum ɗon tun taw no yoni oya ko wallitora ha fayda feccere gurdam makko na o yi sabon par ce que goɗɗo yettinoyi ley te kadi o heeɓi no yettinira noon ley to weeli woɓɓe par ce que woɓɓe ko yettingol discrètement ko ɗum ɗon ɓurani ɓe edi ƴawgol yewta ɗum ɗon devant tout le monde o yi yarata ley kon ɓe yewta ɓurani ɓe ko ɓe ƴawata dow kon ya certaines personnes qui aime woɓɓe no yiɗi ɗum moƴƴa noon mais alhamdulillah côté ji ɗin fof woni ko ley yaaha woɓɓe ɓay si saabu heeɓike hiɓe heɓude koɓe wallitora woni ko ka réseau sociaux woni koko wenga dow ka hoore weeyo jama no yiwde ɗum noon kadi balle mum no yaltotude ɓen noon kadi no heɓude ɓe mo be ko waɗi kon o hettay ha ko tortoɗen mo be si tawi woni ko fondo laaɓo ngo woni waɗirde ko torɗen Allah ko Allah on jontirmo kadi e no laaɓiri waɗnamo okka mo baraji muɗum ha miijiɓe ɓen kadi ɓe waɗugol tawata hara ɓe heɓali feere donc ɓen ɗon kadi hiɓe tora duwaji ɗin hiɓe tora duwaji ɗin par ce que wona marɗo tun duwoto jaabo wona ganndo tun kadi duwoto jaabo voilà na marɗo tun duwoto jaabo wona ganndo tun duwoto jaabo cela veut dire mo be no wawi duwade mais ko Allah andi ko mbo jaabinta voilà ko Allah tun andi ko mbo jaabinta miskino no wawi duwade ɗo tawa hara fuso ala yawti sana tuggor kum makko e kaftane makko yulukum e paɗe makko ñowtaɗe o toro ɗo Allah tawa hara no jama no sattira o toro Allah hoynana jamaji ɗi ɗum fof no toon par ce que ko kanko haray Allah waɗi sabu on donc haray ɗum ɗon fof koko ɓuuri moƴƴude haray hande kadi e waway peut être hattude ɗo hande komi hunde wotere tumi ɓeytata ɗon ko andingol tun jama o e siɗe yewtude fi needi jikkuji men gogo taw wona yawagol mawɗo e yawaki ɗo mawɗo e yawata kadi mawɗo de den e yawata ko kadi miñirawo ɗo de deux wona dal an nemmo wona yawodirgol dikku ko ɓeydodirgol mais haray so tawi woni hiɗon suivre men nokku kala ka wonno men suivirde haray meɗe yiɗi commentaire ji ko tawata hara so tawi woni no woodi kon tigui ɓeytata kañum kadi no wawi ɓeytude ka commentaire ji wawɓe janggude ɓen no wawa andinde jamma on kon ɗum an kadi adduɗa ka commentaire ma donc suggestion no woodi question no woodi ɗum ɗon foof no nder toon voilà haray koyente kon divers kadi yani piji ɗin fof no nder toon sino woodi ko ɓeydita ɓuuri moƴƴude yeru ko annduɗa kon par ce que no wawi wonde haran piji buyi no diwede ɗo haran mene min anda mais an haray ɗa andi mais wata mardu ɗon ɗum il faut que pas divisa an kadi sendita pour que yoɓe woɓɓe kadi waw utilisirde ɗum ɗon est ce que vous voyez ɗum ɗon fof no nder toon haray mo be no weltana ka hikkor ɗon meɗe lando si ɗon e jaam si Allah o newni kadi haray e wawa yiddude ɗo la semaine prochaine mais je vais vous dire une chose le monde n'est pas facile quand même aduna on gonga koynte kon hoya ni aduna on goy hoya mais ko idete kon nden konko hoya ɗon tawi ko ene woni sattinande hoore men konko hoya ɗon voilà ɗum fala soulève de kam min gaynta ɗo émission o hoya c'est vrai
kono goɗɗum ɗum kone woni wadde ha ronka hoyde faut que hoynanen hoore men si koye hoyu so tawi woni en sattidira ni programme ji ɗin haray andi toon aduna o sattana en faaɗana en ko aduna o yaaji wowata en no faaɗay donc wo e aduna o no yaaji kono no faaɗi ka fotete par ce que saabu si yaltiti goɗɗo ɗo wawi andidirde ɗo hannde waɗidira noon ɗo piiji tawata janngo o photo e nokkugo harayɗa sattira ma hara o wonnama saabu wonna min nda waɗanola moƴƴere nokkel kaari mi yeggitali ɗum noon min kadi mi falama yettade yeru komi wawi kon machallah ko ɗum waɗi ha si mi inni aduna no yaaji kono no faaɗi ka fottete donc haray ko ɗum noon ɗum wata andine jama o e si allahu newni e wawa yidude ɗo kadi yontere hannde fi e wawa continuide émission on toujours par ce que no woodi buy koye yewtali ga kono au fur et à mesure nous allons essayer de développer les choses en temps réel par ce que piiji ɗin fof kono wata wonirde haray yo allah on newnu o tawna en yontere hannde kadi mi wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh